Zonet chung kuate chibai vekule Infiamna Chanchin Thar ilongai thlangu Inrin ni le pathian ni te khan international football match khel niin anjinga hian FIFA World Cup khel turam te po antelani Inrin ni le pathian ni te khan international friendly match khel niin heta hian inlan langsar jinga Belgium in singa fain an mikhwal Tunisia an sopa Belgium hi FIFA World Cup khel turam jinga mi niin World Cup atana inbua saina an neya hian an che thata zelani Portugal in gol ni gol khatin an mikhwal chile an neya Portugal po hi World Cup khel turam jinga mi niin anin bua saina tan he friendly match an manga ani baka hian Germany in khwalmola USA gol ni gol khatin an neya England in sikhat faya New Zealand ne bokin Brazil in gol ni gol khatin Egypt an neya Argentina in sinhi faya Honduras ne bokin Denmark in gol ni gol khatin Ukraine an neya Italy in khwalmola Greece sikhat faya nein Morocco le an mikhwal Norway te gol khat ve khungin anin ne tok bokani zanina hian international friendly match thum khel tur ne bokin hengsinga hian dar som pani le minute som panga a Netherlands le Uzbekistan anin machondona ani pani hi World Cup in lan tur ve niin France in dar som pani le minute som lia Northern Ireland an machondon boka Peru le Spain te naktuk jing dar sari le chan ve anin machondon bok hetila hian Brazil in FIFA World Cup an ramtana fe chuak tura an kau player somni paruk zinga an fullback Wesley ain liama wangin Manchester United zom tura thu thlung thar Ederson hi Brazil in an ramtan fe chuak tura an kau zinga atel thar ve le ta a Wesley ain liama wangin Wesley hi Brazil hian score atanga pain Ederson zoki an jiak lut ve le ta ani FIFA World Cup kumina khel tura hian ramtin hian an match masaber an khel ma Darkar somni pali emo aya tam emo ala omin player an ko to sa in liam emo harsana engemo lo theilo awmani chuan an na thlak theya hemidan manghiam Brazil hian Wesley hi Ederson mangin an thlak ta ani hetila hian England national team point World Cup an ram team ta na vice captain tur ti chiang ta in Arsenal midfielder poi Declan Rice vice captain tan an ruata Declan Rice hian match som sari pani England tan hian khel to in England squad player ton hriat nei thaber polania bultan to ngezinga tel ngei tura ngai po ani kumsom ni pasari mi hiam Premier League no moi Arsenal ta na choya kumsom ni pani chunga an champion masak ber athlen pui hei baga hian UEFA Champions League final in per kai pui bokin Champions League hian champion zota lo ma sela season man zota ka club level a che thaber polania England hian an team captain Harry Kane an chhor theidona Harry Kane ta chang dol tu turin vice captain na Declan Rice an ruata ani FIFA World Cup khel hun Nigel Marcela club sang ten team thuam chak tumin tran an la zela Arsenal point PSG atangin defender thang duang ta kum som pariat mi Emmanuel Mbemba laklu antuma ani hi free transfer laklu thei tur zinga atela wangin Arsenal hian laklu ngai antum ta ani Marse PSG atang hian free transfer laklu thei tur ni Marcela player no panglam ani awang hian anjang na domna an pek angai dona an la lutani chuan pau nuai khat singa vel PSG ne na hian zangna domna atan an pek angai do na player no panglam hi anin zirna thin club ten training le trul thila an boi pui vek thina wangin kumsom pariat an puma anin put chwa mai hi chuan an mani la lutu club te hian anin zirna thin club a hian compensation fee an pek angai thin ani hetila hian Dutch club Feyenoord chuan Dutch legend Robin van Persie an team kai hroi tu an bana Arsenal le Manchester United striker thin Robin van Persie hian thlasom paruk chung Feyenoord hi akai hruaya Marse kumsomli pani mi hian base aphak pui lo awangin Feyenoord hian roi chun zom zel lo titluin an banta ani Van Persie hian Feyenoord hi match somnga pariata akai hruai mana voi som thum achak puya Marse season man zo tak chia Dutch top league a champion team phak lo na point som pakwa lai ni in ankar azaw leya hei wang hian club ho tulam chuan roi chun zom zel chia an ngai talavani Tennis manga in elnangai lutlo Roland Garros French Open chu amorbok anita Tennis manga in elnangai lutlo Roland Garros French Open chu amorbok anita heta hian mi pa singles final match ha Alexander Zverev seed number pani na le Italian star seed number somna Flavio Cobolli te anin machona Zverev hian 6-1 in set khana la abulatan thatle ma set ni na Cobolli hian 6-4 in ala vele a Zverev hian set thumna 6-4 ala vele ngalin set lina ala zui mai tura ngai ani lain Cobolli a khel thaleya set lina set an khel zonga har sabera hian Cobolli hi ding changzoka tangin 7-6 in set lina hi ala ani hei wang hian set ngana achak tur jok ti chena nga ya heta hian Alexander Zverev hi 6-1 a chakta in
Zerefian 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 in Koboli hi in khel hau tak taka ane ta a French Open mi singles champion no moi Alexander Zerefian achoi Alexander Zerefian US Open sangni somnia khan final match ha Dominic Thiem laka van duain champion tura ngai ani lain atlom zoka atanga French Open a hian sangni somni palia Carlos Alcaraz laka atlom zoka atang leya tichuan Australian Open a sangni somni panga khan final match ha Jannik Sinner laka atlom le boka final a avan duai thin le ma se tun lai tennis star lang sarjinga mi Zerefi abeidong du lova beseina sang taknen malam pan zelin kumina abese apuitlin ta a in elna nei chungin champion bese omberte jinga mi ni in no moinen atop akhar tabok ani Alexander Zerefi tuna hin kum somni pokomi ni in au pove tran towa ani hian ama in Grand Slam tournament a no moi la choi ngai mi lova tun tum hi Grand Slam tournament a champion no moi achoi masak ber ani awangin atan ahlu zual le ani hian ATP final sa sangni som pariat le sangni somni pakhat khan champion no moi lo choi towa sangni somni pakhat khan Summer Olympics sa gold medal lo wachuak to bokin lotlin na sang alo chang to thina Grand Slam final a khel masak pathuma avan duai nuin kumina ero phu takin a champion veta ani French Open a hian match singles final match ha Maja Zawalinska le Mira Andreeva te anin machona beise phakpa ka in elna khel tha Zawalinska hian champion beise na po anei sang leya ma se police rol thar hi chakzau talovin ranking a sang jok number 8 Mira Andreeva hi 6-3 6-2 in achaka Andreeva hian a career a French Open champion no moi achoi voi khatna atong ta ani Mira Andreeva hi Russian ni in kumsom pakomi chau alania amalam hun a eng le ani hi junior level a world number 1 te po lo ni to thin ania senior level a hian chuangkai tranin alang sar ta zela champion no moi lian te po achoi chho ta zela ni ani hian WTA 1000 tournament a voi ni champion no moi choi towa doubles category a voi ni champion no moi choi to bokin tunchuma a champion na French Open a big hichuan a champion voi khatna ani pialama Grand Slam tournament a champion voi khatna ania atan ahlu zual le ani hian kumsang ni somni pali khan Summer Olympics sa double category a silver medal alo wachuak to bokani NBA season kalmeka final game ni khel anita a heta hian New York Knicks in San Antonio Spurs ne in series a Knicks hian 2-0 in man ruai NBA season kalmeka final game ni khelanita a an game ni na hi inrin ni khan khel ni in San Antonio Spurs hian bulan chan tha somthum pari somni panga in quarter khana an la a quarter ni na ero Knicks hian somthum pakha som pari ta la vele in quarter thumna somni pare somni pathumin an la chun zoma Knicks hian quarter ni an lak zona wangin an din mun a thazual le quarter lina San Antonio Spurs hian le thalnge yan tuma be seipo an nei sanga somni pakwa somni pakhatin quarter lina hi an la tabok team pahni te hian quarter lia quarter ni veve an la a ma se atopa New York Knicks wa nei zoka tangin za panga za palin point khatin San Antonio Spurs laka hian an chakta ani Knicks in hena an chan theina hin an player te an khel thatlanga Carl Anthony Towns an point somni pakhat nein rebound tum som pathum le assist tum li anei tela Michael Bridges an point somni nein rebound tum ruk le assist tum khat aneya Jalen Brunson an point somni vek nein rebound tum nga le assist tum ruk anei tel boka OG Anunoby an point som pasari rebound tum li le assist tum thum nein ani pali hian an khel thazualani San Antonio Spurs lama hian Victor Wembanyama an khel thaberin point somni pakwa thok chuaka rebound tum kwa le assist tum ni nein he game a hian player mal point thok chuak tam ber ni ma sela a team nena a chanpui zaulo ti hian NBA final game ni khel towa game khatna Knicks hian za panga somko panga a Spurs an ne nuin game ni na Knicks vek hian za panga za palia San Antonio Spurs an ne le ta ka wang hian series a 2-0 in Knicks hian ma an shuaya best of 7 series a khel turani awangin voili chakma sa sa hi champion turan niya Knicks hi an din mun a thazual ta hle an ma ba game nga la oma hian game nia an chak le ani chuan NBA season kalmeka hian New York Knicks hi an champion theito dona San Antonio Spurs tan ero an ma ba game nga a hian film khur le zual atul don ta ani khati zong kha tumtuma Infiamna Chanchin Thar kan ngai thak theite chu ani e